Hello, Mr. Nagam. Apungam kumpasudung o pavitra Pegu Bros YouTube channel sokke. Orok silo apungai kinduai paboda muluk SSLC high school hikanto result BA high school hikanto porika silo result gohonai gam na apungai kindu pa so ade pila muluk adiko sodia soko buruli pa muluk missing ngok bira mang adiko metric exam mikazi bulu kolop asena ngam seglek dong aine kobor ko patoka orok Airu pa mapunya ni na buluka hebat exam bina kiri rokape so apungai ainer jalan patokam na songo malik bidung orok seko metric exam result sam bikaji sa video sam so istima pa kala dutoka orok silo kapa namazi orok ajo ko step ko lobie online kapa mane mobile lock so kapa kala easy process so ajo ko dekhai so kalik polai so ek number result pa kala website da result.seba online.org 2 নম্বর পড়ুন resultassam.nic.in 3 নম্বর www.indiaresult.com 4 নম্বর www.result.shiksha 5 নম্বর www.assamshiksha 6 নম্বর www.assamonline.in 7 নম্বর examit.com So 8 number padung www.school.com 9 number padung result.net 10 number assamjobalert.com 11 number padung assamresult.in So nolu katoi paboda ada sodota website doki nolu easy process pe ada klik gela mane rizalam kalai roka apung kolope so ngok bira burmang apung saiko sodia sokke broli bope metric exam bikazi ngok falor pa congratulation apung oraka aine kobor ko patoka roke nolu kolope se video se mazoko bonai bito so kapekaton comment box to comment na langka so bye bye tata